Mushingana. Taxi zije ku mupaka zahetse. Madam. Aya masaha koko wabona taxi koko. Birakugora cyane kuko nge n'umuntu ntegereje nta nubwo ngiye ku mupaka. Nawe gutangara hari kindi bari kumbwira atari binyoma gusa abanyamuhumuro mwebwe murazi kuvugisha ukuri. Yo ngubwira n'ukuri madam ayo masaha ntabwo abona taxi rwose ntabwo yareba. Twese ntitubazi muri aka karere nimutanga amakuru atari yo minsi yose sindamenya n'inyungu mu bifisemo ariko kwanza nindi yakubwiye yuko kwicaranga aha hantu bisahabe egerayo aha naho abanyarusanga ibimbukira uranyumva neza mwe nta burenganzira muhafi habe bayo turabazi muza kutunyunyuza amaraso gusa nta kindi mutumari irya niki sikomba taxi je taxi yacu mu karere washaka yuko insiga hanyuma nkarara ngamu karara mu ranch umutwe ndabazi chauffeur ntitugiye ku mupaka oya wewe ntuzamo ntitujana kiranazira imyanya yose jewe ndayiriha we ntitujana nababenshi abanyamuhumuro wowe urabazi nababenshi gusa n'ibinyabinyoma ni aete na musema bongo we gututabazi twese mu karere turabazi naho yojamo inyuma yanje kiranazira patron nilikuwa nakia kuletea fungulo na nishatia essence na hela kabisa sana bon voyage Shofe ibi nibi kumuhaye imfunguzo ibyo bya patron nibiki si yenjo mwenye kombo taxi uyu Mata biramutunguye ariko wihangana mbabazi n'ukuri kw'Imana kuko ndazi ko navuze amajambo menshi kandi ndiko ndagutuka ndaguhora ubusa umva ndakubabariye sibyo byamo rwose nkugeze no ku mupaka uranantwara nkugeze ku mupaka ariko ibintu by'amacakubiri ibintu byo kuvangura abantu bazize inkomoko yabo ubisiganga n'ukuri kw'Imana nkazobasubiriye ndakurahiye aho uzombona hose okay sawa urakoze cyane